Namkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel nga za hosta nkarhi ka this section hi ta khe focus ka loko nsati wa Gagash a ri karhi a endla xikombelo xa yena xa bail a kha representa hi mulungu lowu. Tanihileswi mi nga swi vona ka part 1 a hi vulavurise mulungu hi ku na toloki la khoto se swi olovisa swilo naswona hi vekela toloki yi hlamusela leswi nsati wa Gagash a nga kombisa ku hi tona ti-reasons to why yena a fanekele a nga pfaleriwi xitokisini a kuma bail and stuffs like that. Tin'wana na ku section a ti swi twali kahle ni tani kha ni swi chekisisa kwala. Let's go. Se a ya gqwetha rama hi hluwa wo sungula a ri hlaye yona affidavit ya yena Charlotte Tibani ku nga yena mukombeli kumbe yena munhu loyi a endlaka xikombelo xa bail namuntlha va ku ID number ya yena yi hetelela kumbe yi hetelela hi yona 9085 loko va hlamusela laniwani a ku hi mina munhu wa xisati loyi mina ni nga amukeriwa hi va high court ku ri ni nga va gqwetha kumbe ni nga va munhu loyi a tirhaka jail hi loyara ku ri mina yena Charlotte kumbe feme ya hina hi vitanaka Charlotte Tibani Attorneys va ku yi le JCJ a kona office 14 a 2 Bicard Street kwala a Polokwane code number ya kona yi 0699 ivi se a ku mina ni register-riwini na va xinawu na tiveka ku hi mina loyara ni sunguli ku va yona gqwetha kumbe ku va rona gqwetha hi ti 17 ta March 2023 loko ni ta amukeriwa kumbe ni ta pfumeleriwa le a High Court a ku mina ni tshama a 36 Graceland Heights a Faranani Street a Bendo Polokwane tshama na vana va mina vambirhi na sisi wa mina a ku ku na papila ro kombisa ku hi ntiyiso hina hi tshama kwalaya ivi se a ku affidavit leyi nga ta hlayiwa la mahlweni ka huvo swilo leswi hinkwaswo leswi nga ta hlayiwa i swilo leswi ni swi tivaku i swilo leswi swi nga ntiyiso passport ni na yona na va ka Home Affairs va tiyisa ku hi kona kambe hi weekend maphorisa kumbe phorisa leri ri ta yi teka passport yona yaliya ngheni xikolo kwele a Titomboweni Primary School lexi nga le Mariveni Village a ku ni vini ya ni attenda yona kumbe ku nghena xikolo le a high school ya Zivuko kumbe Zivuko Senior Secondary School leyi nga kwele a Mariveni Village le a Tzaneen ivi se a hlamusela ku ri ndyangu wa mina ni tshami kona kwele ka address ya leyi ni nga yi hlamusela ku sukisela kambe sweswi ku sukisela ni ta tshama la a Polokwane a ku mana mina na papa mina va tshama kwele and mina ni wa vunharhu ka vana va 6 ivi a hlamusela ku ri hina hi vatshamiwa kwala a Limpopo a ku sweswiwani mina na nuna wa mina na vana va mina na vana va mina vambirhi vatsanani a ku hina hi vatshami va kwala a ka province ya leyi ya Limpopo ivi se a hlamusela ku ri vatswari va mina xitandi xa vona i 1021 kwele Mariveni Village ivi se a hlamusela ku ri ni nga za ni khomiwa nkarhi lowu hinkwawo mina ni munhu loyi a ni ti tirha kumbe na ti tirha hi mina ni ti tirhaku ni ri ntsena ivi se a hlamusela ku ri u tshama kwele a 36 Graceland Heights a Faranani Bendo Polokwane a ku na tiyisisa ku ri mina ni tshama na vana vambirhi eka address leyi ni nga yi hlamusela na sisi wa mina kumbe ndzisani ya mina a ku loko maphorisa kumbe phorisa leri endlaka vulavisisi ni vi ni ri nyika ndhawu kumbe ni ri tivisa ku mina ni tshama kweli ivi na yena a ya kweli a ya tiyisisa ku impelampela munhu yona yaleyo u tshama kona kwalano loko maphorisa kumbe phorisa leri endlaka vulavisisi ri nyika ndhawu kumbe ni ri tivisa ku mina ni tshama kweli ivi na yena a ya kweli a ya tiyisisa ku impelampela munhu yona yaleyo u tshama kona kwalano a ku na tiyisisa ku ri mina ni ta tshama ka ndhawu yona yaleyi ni nga va nyika yona ku fikisela nandzu lowu wa ni fika makumu kwala a Polokwane a ku mina ni nga ku tirha ni tirhela kona kwala Polokwane hi laha ni kuma ku dya kona a ku loko swi ta ka timhaka ta vukati mina ni teka ni nga tshama ni ya ni ku nga yena muhluwa wa vumbirhi hi teka ni
xintu na tisa ku ri nuna wa mina u vi a humesa mali ya malovola hi 2004 and then ku endliwa swilo hinkwaswo leswi swi faneleke swi endliwa loko ku endliwa mucato wona wolowo wa xintu vumbhoni byi kona hi byi nghenisini eka affidavit yona yaliya hi makumu a ku se hi na vana vambirhi lava va nga langutela ka hina ka xin'wana na xin'wana n'wana wo sungula leyi a ya Nonyani u na lembe rin'we na tin'hweti ta 5 n'wana loyi mina i n'wana wa mina na nuna wa mina na ti-birth certificate ti kona kumbe matsalwa mabebulu a vana a kona a maheteleleni ka affidavit yona leyi n'wana n'wani wa a ya Nonyani na yena u na lembe rin'we na tin'hweti ta 5 na yena hi veki papila ro komba ku impelampela n'wana loyi i kona kumbe xona yona birth certificate ivi se a hlamusela ku ri vana va ka hina kumbe tindzisani ta mina na tona ti ta 6 ti kumeka kwala a South Africa a ni na maxaka man'wani a handle ka tiko leri ra South Africa na tiyisisa ku ri hi mina ni nga khoma ndyangu wa ka hina hi ku n'hweti yin'wana na yin'wana na humesa switsanani kumbe ni va nyika mali vatswari va mina hi mina ni nga na vutihlamuleri loko swi ta ka timhaka ta ku xava ti-grocery kumbe swakudya a le kaya ni tlhela ni ku va mina ni nga na vutihlamuleri loko swi ta ka ku tlhogomela vana lava vambirhi loko swi ta ka timhaka ta ntirho se ni hlamuserini ku ri mina ni loyara kumbe rona lweta ofisi ya mina yi le 14 JCC a kona Baker Street kona Polokwane hi code number ya 0699 ivile na vumbhoni bya kona lebyi nghenisini kona kwala mina na tirha ni hola 80,000 rand mali leyi ni yi tirhisa ku tlhogomela vana va mina lavambirhi a ni na nhundzu mina a handle ka tiko leriwani ra hina ra South Africa ku yisa mahlweni no ni veka a xitokisini swi ta endla ku ri ni lahlekeriwa hi macheleni yo tala swinene hi mhaka ku hi mina n'wini ntsena ni nga yi yimisa eka khampani leyiwani ya mina ya vuqeta siku na siku ene xin'wana vatirhi va mina na vona va languteli mina loko swi ta ka timhaka ta ku va kuma macheleni kumbe ku dya i vanharhu vatirhi va mina se ni hlamusela ni ku yisa mahlweni mi ni veka la xitokisini swi ta veka vutomi bya vana va mina enghozini swinene loko swi ta eka timhaka ta ku sapotiwa ene vana va mina va ha ri vatsanani lava vana lava faneleke ku ri va kuma ku tlhogomeriwa ka xiyimo xa le henhla siku na siku ivi a hlamusela ku ri hi mina ni nga tlhogomela vana lavawani ni nga sisa ni vekiwa la xitokisini a ku ri mina ni va tlhogomeli ku siku rin'wana na rin'wana ivi a ku sweswiwani ni yo kombela munhu wa xaka ku ri kumbe ni yo kombela munhu wa xaka ku ri ku va yena a va tlhogomela for xinkadyana a ku na hambi swi tetano sweswo swi endla ku ri mina loko mi n'wi yisa mahlweni mi ni veka a xitokisini ntirho wa mina u va u ri enghozini a ku xin'wani ni fanele ni ya kaya ku va ni fanele ni va ni ri kaya kumbe hi mina nkarhi wun'wana na wun'wanyana ni endla ku ri vana lavawani va kuma masi va kuma swakudya va kuma maleri xin'wana na xin'wana lexi xi lavekaka siku na siku na kombela amahlweni se mina ni hlamusela huvo ku ri swi ta va ku nga landzeriwi nawu loko vo yisa mahlweni vo ni veka xitokisini ku fikisela nandzu lowuwani ya fika makumu hi ku sweswo swi ta va veka xiyimo xa vana va mina eka swi ta va ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle va ku ku ve ku ri mhana kona u kona loyi a fanele ku a va tlhogomela siku na siku xin'wana kambe swi ta endla ku na mina ni lahlekeriwa hi mali ya mina ya muholo le ntirhweni na ntirho wa mina kumbe na ofisi ya mina na yona yi ta va ka xiyimo xa le nghozini swinene loko mina no ka ni nga nyikiwi nkarhi kumbe no ka ni nga chuchiwi hi yona beyili fikisela ni za ni vekiwa xitokisini ku fikisela nandzu lowuwani ku fika amakumu a ku sweswiwani mina ni tiyimiserini ku ri loko no nyikiwa kumbe vo va ni chucha hi yona beyili ni tiyimiserini ku ri mina ni ku na macheleni laha ni nga hakela ku ri ni nga tikumi ni ri kwala xitokisini hi mhaka ku
sweswo loko swo yisa mahlweni va ni veka kwala xitokisini swi ta veka vutomi bya mina enghozini kumbe timhaka ta mina ta macheleni. Se mina ni ri ku ta va ku nga ni yisa mahlweni ni endla xikombelo xa ku ri va ta va va nga fambisi nawu loko vo ka va nga ni chuchi hi yona beli namuntlha ehenhleni ka loko se ni nyiki vumbhoni lebyi ni ta va ni byi nyikini hi ndlela ya affidavit va ni veka xitokisini ku fikisela nandzu lowuwani wu fika makumu. Hi ku mina a ni munhu loyi ni nga ta chavela nandzu, mina nandzu lowuwani ni ta wu famba ku fikisela ku fika makumu kumbe kona ku tengiwa ku ri ni ta kombisa ku ri mina a ni na nandzu eka nandzu lowuwani. Loko swi ta ka timhaka to khomiwa mina n'winyi ni vi ni ti yisa ka vanhu lava nga DPCI. Loko se ku hume papila ra ku ni fanele ni khomiwa hi ti 17 ta August 2026 ni vi ni vulavurisana na phorisa leri endlaku vulavisisi eka nandzu lowuwani hi wa vutlhanu wa kona. Loko ni vulavula na vona loko va vulavula na mina a ni ri ndleleni yo ya a Tzaneen ni ri na vana va mina vambirhi hi ri movheni. So a ku nga ri na munhu un'wanyana loyi a nga ta ni pfuna eka timhakeni ta vana hi nkarhi wona walowo. Se ni vi ni vulavula na dota ra mina ku ri a ri vulavuli na vona ku ni ta titisa ivi se a ni titisangi wa vutlhanu na madyambu hi mhaka ku a ni nga ri na ku ri ni nga kuma ku vana lavawani va va na munhu loyi a nga tshama na vona. Ivi ni kombela phorisa leri endlaku vulavisisi eka nandzu lowuwani hi ndlela ya ra rona dota ra mina ku ri ni ta tiyisa hi sonto nampundzu. Ivi hi ti 16 ta August na pfumela ku ri ni vi mina ni endla timhaka ta ku mina ni ya kwale a police station na loyara ya mina kambe a hi fambangi kahle ku phorisa leri ri nga khoma nandzu kumbe leri endlaku vulavisisi a ri nga ri kona. So a hi xihoxo xa mina loko swi ta ka timhaka teto ri vi ri hi kuma a fonini. Ivi se loko hi vulavula na vona aqinghweni va hlamusela timhaka ta ku ri a va kona ene va nge koti ku ni khomiwa hi mhaka ku vona hi vona va nga khoma papila leriya ra ku mina ni fanele ni khomiwa. Se ku vi ku endliwa timhaka ta ku ri kumbe ku va na ntwanano wa ku ri ni fanele ni ta hi ti 17 ta August nampundzu. Leswi ni nga swi endla na papila ra kona ro tatisa vumbhoni lera DPC a maheteleleni ka affidavit leyiwani. Se hi nkarhi loyi ni nga khomiwa ni vi ni byeriwa ku ri mina ni hihliwa hi milandzu mimbirhi ya vukungundzwani na nandzu wo hlantswa mali leyi tivekaka ku ri a yi kumekangi hi nawu hi ndlela yo xava movha leyi ka Mercedes Benz hi October 2024. Mina na pfumela ku ri timhaka letiwani a ni ti tiva kusuka khale hi ti 6 ta November 2026. Loko mi nga ni pfumeli papila ri kona na rona ri nga vekiwa maheteleleni ka affidavit leyiwani ro kombisa ku ri a ni swi tiva ni nyikiwe hi magqwetha a le ka Mercedes Benz. Ivi ta ku mina ni vi ni tivisiwa na hi milandzu leyiwani hi kula ka yona leyi ni hehliwa ku hi yona. Ni tlhela ni byeriwa nakambe ku ri loko no voniwa nandzu na xigwevo xa kona lexi nga ta xi kuma xi ta va xigwevo xa njhani. Ivi ni tivisiwa sweswo ta ku hina lexi hi nga xi yimela hi nyikiwa vuxokoxoko bya yona dokete ya maphorisa. A nkarhi lowuwani wa sweswiwani mina ni ti langela mfanelo ya mina ya ku yimela ku fikisela nkarhi wona walowo hi nga ta nyikiwa vuxokoxoko bya na switatimende swa timbhoni. Mina hi siku leri ku nga ta tengiwa nandzu lowuwani ni ta ku a ni ti voni nandzu ni ta yima hi mhaka yena yin'we ya ku mina a ni na nandzu a ni endlangi xihoxo kumbe a ku na nandzu loyi ni nga wu endla a ni tivi nchumu xihoxo lexi ni nga xi endla lexi va ni hehlaku hi xona. Se na tiyisisa ku ri mina ni khomiwini hi ti 17 ta August 2026 ni hehliwa hi milandzu mimbirhi ya vukungundzwani na nandzu lowuwani wo hlantswa mali leyi tivaka ku mali leyiwani yi ti hi ndlela yo ka yi nga ri yona. Kambe namuntlha nampundzu hi ti 21 ta August hi 10 o'clock va mfumo kumbe vachuchisi va vi va ya ka gqwetha ra mina va nga tivisa ku ri ku na nandzu wun'wanyana
akuna problem hina kumbe akuna nkingha hina hi ta hlangana na wona hi siku leri hi nga ta va hi tenga nandzu loyiwani aku na pfumela ku ri vulavisisi eka nandzu loyiwani byi sunguli hi 6 ta November 2024 sweswo papila ro tatisa sweswo ri kona hala mahekisebeni munhu loyi a endla vulavisisi eka nandzu loyiwani kumbe na yena a nghenelelaka ka nandzu loyiwani va ri Colonel Makuwa a ku ni kha ni tiva hinkwaswo swa ku na vulavisisi va ni lavisisa mina a ni zangi ni nghenelela eka timhaka ta vona loko va kha va endla vulavisisi kumbe ni sindzisa ku ri vulavisisi byi nga yi mahlweni kumbe ni endla ku ri ni tumbeta vumbhoni leswi va endlaku va heta va nga ni kuli a ni zangi ni endla sweswo a ni zangi ni chavela nandzu loyiwani a ni zangi ni chavela nandzu loyiwani hikuva na swi tiva ku ri mina a ni na nandzu ni ta yimela nandzu loyiwani ku fikisela wu ya tengiwa mina ni yima hi rero ro mina ni hava nandzu eka nandzu loyiwani hina hi yimeli vuxokoxoko bya yena dokete xin'wana lexi nga ta xi vula i ku nandzu a henhleni ka mina kumbe va vuchuchisi vumbhoni lebyi va nga na byona a byi tiyangi ene mina ni tlhela ni hlamusela timhaka ta ku hi siku leri nga ta tekiwa nandzu mina ni ri ni ta ku a ni ti voni nandzu a ku sweswiwani a ku na nandzu wun'wanyani lowu mina ni wu fambelaku ku nga si hela a ku na papila leri nga huma mahlweni ka ri nga humesiwa hi huvo ra ku mina ni fane ni khomiwa ene na swi tiva ku ri leswi ni swi hlamuselaka loko ku ri mina ni vulavula vun'wa ku na switandzhaku leswi nga ta humelela eka mina loko ku ri mina ni vulavula vun'wa amahlweni ka huvo a ku a hlamusela ku ri mina a ni se tshama ni voniwa nandzu ku ka ni nga bebuliwa ivi a ku gqwetha ra mina ri vile ni hlamusela ku ri nandzu lowani wu kulu ku fika kwihi na ku na xikwembu lexi ni nga ta voniwa xona loko no voniwa nandzu ku xi ta va xikwembu xa njhani a ku se hi ni hlamusela leswiwani amahlweni ka huvo mina loko no chichiwa hi yona beyili a ni nge veki vutomi bya vaakatiko enghozini xin'wana ku hava nandzu lowun'wana ni nga ta wu endla a ni nge pfuki ni chaveli nandzu lowuwani wa mina na timbhoni eka nandzu lowuwani mina ni nge tikanganyisi kumbe ku nghenelela eka vulavisisi ni nge pfuki na siku na rin'we mina ni nyadza vufambisi bya mfumo kumbe bya swileriso swa beyili a na le handle ni loko no humelela ni ta endla ku va na kurhula a ni nge vi munhu loyi ni nga ta endlaku ku ri ku nga vi na kurhula ivi a hlamusela amahlweni ka huvo a ku xin'wana mina ni ri nawu wu pfumelelana na mina ku ri mina ni nga yisiwi mahlweni ni vekiwa a xitokisini ku fikisela nandzu loyiwani wu hela hi timhaka leti ti landzelaka mina timbhoni a ni ti tivi na vumbhoni ku swi fambafamba njhani naswona a ni swi tivi mina eka nandzu loyi ni hehliwaku hi wona a ni na milandzu leyi yi nga siza yi hela a ni zangi ni voniwa nandzu pfuka ku va mina a ni le handle hi beyili kumbe ku landzela milawu ya beyili yo karhi a ku mina ni muakatiko loyi ni nga na xiavi aka vaakatiko a ku mina ni tlhogomela ndyangu wa mina ni tlhela ni tlhogomela na vana va mina ku ya hi leswi nga swi hlamusela a henhla kumbe le ndzhaku a hlamusela timhaka ta ku ni va tlhogomela loko swi ta ka ku va kurisa na loko swi ta ka timhaka ta macheleni a ku loko no ka ni nga nyikiwi swi ta veka vutomi bya ndyangu wa mina enghozini swinene swi ta va timhaka letiwani leti ta ku na vona va ta twisiwa ku vava swinene loko no ka ni nga nyikiwi yona beyili mina a ni na ndlela ya ku ni nga kuma vuxokoxoko kumbe vumbhoni bya mfumo lebyi byi nga le henhleni ka mina hi mhaka ku na timbhoni a ni ti tivi a ku mfumo kumbe vuchuchisi kumbe yona huvo ni ngo veka milawu ya yona beyili a ni na nkingha ku ri mina ni nga yi landzela ene ni nge pfuki ni va munhu loyi a hlohlotelaku timbhoni hi ku no ti tiva a ni ti tivi a ku a hlamusela timhaka ta ku a ku na ku mina ni nga tumbeta vumbhoni hi ku no swi tiva ku swilo swa kona i yini swi famba njhani a ni swi tivi
kambe loko huvo yo pfumelelana na ku mina ni nga chuchiwa hi bail ni nga kota ku hakela macheleni o ringana 10,000 rand a ku se a hi swi hlamuserini na le henhla ku ri ni yo tiyisa mina n'winyi eka vachuchisi kumbe kwale maphoriseni ku ri ni khomiwa se mina ni munhu loyi ni nga gqwetha leri ri landzelaka nawu a ku mina ni mutirheli wa tihuvo ni munhu loyi ni nga tshembeka amahlweni ka tihuvo milawu yin'wana na yin'wanyana leyi nga ta nyikiwa ya yona bail a henhleni ka mina ni ta yi landela ni nga swi tsundzuka ku ri ni hlamuserini ku ri loko ku ri business ya mina kumbe ku ri va ritini laha ni tirhelaka kona laha ka magqwetha i kwala Polokwane laha ni nga swi hlamusela ku ri ni kwala se loko ku ri va ni kombela ku ri ni fanele ni ya sayina a police station ya kun'wana na kun'wanyana siku na siku ni nga ya ni ya endla sweswo na loko mina no va munhu loyi ni vona ku ni huma hala handle ka province leya le Polokwane ni ta tivisa munhu loyi a endla ku vulavisisi kumbe ro phorisa hi ndlela ya ku n'wi komba ku ri ni le kwihi hi ti-WhatsApp ta kona a swi vona ku munhu loyi u le kwihi a ku loko no nyikiwa bail na pfumela ku ta report a police station yin'wana na yin'wana leyi va nga ta ku mina ni ya ka yona xin'wana xo hetisela ni pfumela kahle ku ri mina ku ya hi nawu ni vi ni nyika vumbhoni lebyi kombaka ku nawu kumbe lebyi pfumelanaka na nawu ku ri mina hi mpelampela ni fanele ni chuchiwa hi bail na ha yimeli ku tenga nandzu loyi wa mina hi ku titsongahata amahlweni ka huvo a ni kombela ku ri huvo yi ni nyika bail ku ya hi mali leyi ni nga yi kombela laha mahlweni ka huvo va tlhela va veka na milawu ya bail leyi vo vona va vonaka ku impelampela yi fanerile ku vekiwa. Applicants, number one, you may now stand up. You have already indicated you confirm the contents of the affidavit. A ku se ni pfumerini ku ri leswi nga hlayiwa swa affidavit swi twini.